na tuwe twirithire ri ati then tukaribisha arutwo bonthe bakenya yonthe nontu Mheshimiwa John Paul wenka Mheshimiwa kuriarania akire KMTC na mbiasa CDF so mbiasa CDF isiritangwe na ngwetikia bwana Jeremy tukwenda at least nyatu anto be benchmarking igembe south yeto ya imenti campus lakini ni ojulile na arito yani ya arito tukaja kubotegera bombe mudome yeto ni ndire arito ne story to kwarisi adire na sing to koya this time round inya imenti campus ya Kanyakine ile sawa so uno ike MTC so project ira siri kuntukura igembe south na mashinani twino ngothikita imwethira twina njira imbingi njira 15 imwe andakera ingire iromberi mbesa cio swira ira tukua ira itia wanara ngothikito watu alika ntuko ingi kabalika no to ndibaindere tungu mastima tukaeta ntuko na ntuko tungu manjira tukaeta tungu masindf tukwa kuma kambira siaki kera tuida tuna mutaratara omwe skabwita itai mwitiana ya ura twenda kwaria paruga samaraisi kiromba gatirinjeri akariba saudimenti twirane nima tekanya ka campaign kara twina ko thaizi no Deshandra Kimweti igita ria make wiri tute campaign ine na buinde ibuije turiuga atiri maendeleo mashinani muntu nategejaja rio kankwenda kumenyithia kariba saudimenti ya ura rumwitakirwo na ntuku imwe tijonde yakojure itari mojonde etha kuruntu kuona butitonyete antu agutinda gwikira siasa kana kuringa gituma tumira system irerio tumenye etha kabumba uteithio kimanjis kana njira imwe tumenya kuendelea muntu ngukwite ura gwe gwikite na muka wina mwana kana ntomono ni te ura gwa miuro nontu no mwanke kiririe genda mwiriga yonkerwa mwana mugambo ni atiri Dr. Shandra Kimweti ni ntomono ni na mwana saudimenti na kirirwo nkie mwana no ketha magita ya kinya mwana wa kauria akarabwega. Thank you so much. Thank you so much. Ibweka sana mutageri wa Meru TV time wetu ni trenkuruki na tukomba yani simu ni mingi sana. Hello. Yes. Mbona turari nao? Turari na Melvin. Kuma rotere ku Melvin. Kuma Kayati. Alitoa. Ibo complain mono ko krokira njire Karinya. Ya bandare ni mono. Mbo complain bakiuga ate? Bakiuga nuntu bwantaka boy bokinya skuru bachereri. Na sometimes ibo kurukira chari jesira pibio dira mono. Okay. Asante. Okay. Kukuiwa? Thank you so much. Kaune kajira county na nyate kajira nyakarikiri system ne tia kera kanatea lakini na nonto naku ngabana na batiganiririe ara gugakinyira thuru utongeria bora bora gukona kanjira ba thithirua but for now meate kanto bakenjiro mwanka benjiro njira cio tonya nyomba ura ukombeka thirikari ga support twitethanagia ila sisi ya county dinera twini saudimenti ni kama endeleo kilikula ithandatu tuona ya mtu mwake ya MP peke yake. Hey. Hello. Okay. Tafadhali ndingira thimu wi serious ukandingira thimu alafu ukandingira thimu ina kintu kia kuona kenda tomba kwitha tukiaraniria. Kwa hivyo tukomba kwitha tukimaruka kisiasa cia constituency tomba kwitha tuchokera county ya Meru na arama anticiate na mbere sana za maingi nikienda tomba kwitha tukiaraniria. Number 1 kabisa kwa atogeta sijui kwa haraka namna gani kai hii time sijui nitaifanya nini. Anka uomba ngongero time Itwane former deputy president Gachagua na Meru ntuku ingi igembe. Nomba kwithirwa akirumana sana akirumanga MP ba Meru. Hawa ni waoga. Na wa yathai mantu jara jayo muno sinjigi matha komena kwina mantu amengi ja kurikana na konda gwitu gitine na wa MP betu timtu kwaria. So I want to babo ndebe kiro mukone
na mwanka kwatuika ibanganirire mukone kinya mantu ya bakuthithirwo ya tebu ija jaja kuitirwo CJ iba kwenda bo yani batikuria bo they are just there na MP na bo nkoni baitoriti kinya bo umwe MP uku Patrick na ndona bakitheta sana na bauga bona Gachagua nerwe Meru inatongeria na Meru atibatere kumiariria wena antu bara batero miariria. Hiyo ni kweli. Msimamo wenu ni gani? Na uma MP betobe kirivyo ndone kana what is going on? Msimamo wakwa ni very easy ndiuga from where I sit na nyana arampu meteza udhimenti. Gute muntu batere kuma ome ejo kwerekania ntato chia njenu. Gachagua ni former na ntato chia thirikari atitwerekania na unija Southimenti guidance ya principal kana MP wa Southimenti Dr. Chandra Kimweti nene atiri tutiumba gwita kiri opposition thirikari rere yo ya ntukweu ne tukaragia we gather na tukaragia the government of the day. Hiyo ndio instruction ya Mheshimiwa Dr. Chandra Kimweti na mu Southimenti namenye Dr. Chandra Kimweti amona Southimenti bonde ari patroni wao na baba wao kisiasa tugakara thirikari ne until proven otherwise. Mwankada thirikari karingirwa kura na thirikari ingiri ekeja amwite no tugeta thirikari ne nikyo giatumire athuru ari wa Jubilee na nande asapota thirikari reriku nikenda tumba gwita ngugi no ntu thirikari reriku ni yoga tuko ri aria boy uri raini ne uchabirwa irio no ro gweterando buti uthikanira ukagwata kindindi kana wage irio. Another thing ja politician ndene Miru Gachagua akeja Miru guturetera maruru ya kuritwa thirikari ne na ndienda kuga Gachagua atiringa gakura yawe ndene ya Igembe South guti constituency ndene ya Miru kire constituency iri zonde jo kenda aringaga na Miru gatuike kenda kwaria mantu ya thirikari ikaria thuru atongeria ba Miru ti thuru wa munyoro na bange opposition line up wewe na inkwenda kuira Miru ugwate bwega utiumba kwithori muntu mume muntu ejite okwira ntato chiaura nyakwa kari ati ugutethia no ntugutira agatuika nyakwe kinyake ya kwithwa kari ura kari na rekane na atue tumenye tukarania thirikari izi riria nkengere karingwa ya kwamua ura tukwathukana tugatiganira ara gachia nkuru tukiathurana ntugwa na ndiwa tukiathurana nchugo na kigamba nkengere kana ringwa ni ndiguru iringiro mwana inchi achokie thirikari kana anie thirikari. Number 1 opposition ya wa munyoro tutiteu boja iri jarinda ziba Meru ndo mwobo ndimutongeria Meru na muringi kura na mwana Meru. Gachagua agaturetera koroni bwagi ku bura kwatuire atiri kume githara independent Kenyatta ari president tukaugaga Meru na ndirio kirima giki turera kwa kirima usiguse mulima turejere kumenya imuntu rete mulima kirima ara gitwire okuma tangiri namba 4 kuma kaburia na memeu nunturi kirima gitwikaga gisasa we githara campaign giatwikire sasa wa igithara Kenyatta twatura na baba bangi gutiro tuona tukije gwitaitia giatwika sasa wa igithara Moi ari mukarinjini kibaki atonya giatwika sasa wa giakinya barikia kujukia bagokira tugakara tumeretwe Uhuru atonya ori arikio tonya tuba support the kirema giokira rina aru atuona mwana wetu deputy president au mete muthetune jwa Miru no ntugutethara kaniri na Miru iri akwenda gutwira twekirwo mondo tiuni ewire kiro round ije ni gutufeva na nyoka turendeka kuina mbezi tukaina inyapo ba kuina chaburano maingi tukamatanku niene ya opposition na tuekanya kaje kwa thirikari ni rabugi ari deputy president ende akuma ya thuka ke thuka neta mianke wire akarire imbi Meru yona kiriwe ari deputy president wa Kenya nuntu nejaga guku imbi Meru ekorota ya Gachagua irejite gutunkinya Igembe South na nangi agatwangaratania na akaria ntato chianjetu na baraba gwita wa munyoro betite gutindo mwonkia moromo akagwata rangi rwairo rorankunia tutera mugwata bwega na mbe acugurikire magamba na chokiarikie manto jonde akiriwe tumenye kathaga karungama kana kagita kwaria ntato chia Gachagua Meru ija kwaria muthako gondo kugambia ate na nyomba ndo atekara ukamatito ri gituro. Thank you Mr. Patrick. Thank you. Mwedekia
Gachagua kanisa ni yete ngwete kia kethira na kwenda kumea Meru thai tusanuki nontu oni kinya mheshimiwa John Paul age support Gachagua oni personally temu support nontu baina president William Ruto batandikanirite lakini kibo bele ibaisi tutu twa tu na andu bele ko yo monko yongi tendo muria re kuma Embu Tharaka na Meru appointment inja runara kya bakome nontu kome ka batirimite no ri kumwe are nwe so jirasia maumau jirase momo itwire gwekirwa ikiku na bamwariama bamyingi bayoyo bature kurwira maumau so njirira cionthe kilometera cia ni mukoloni kenda ari anda muira baturite cionthe ciekirwo nara andu bara ba beku batwire baisi Ameru ya njinga muno ngwetekia ai time Mumeru nyawe asanuke awe wethiri wa bwakwa ande cia mwira rankaria nontu dai Gachagua miakele ate project tukenda Maembe South ndakuona project Professor Kithure Kindiki aye o interior tuna sub county yele nukuona thai ya deputy president tuna Mondani market so inyoke thribi wake ibyo twana kuwa Kindiki no moya na tomu support batu kachorora tubwitha senara last year mheshimiwa witake ba obisini amwira twina kachoro nao amutumira mbesa Kithumba so tutiri ya tongoria bila tukare yake mutongoria ibira bien corona ke na mundura nona nite no muwe na yari na maroru muno na kiruma president Ruto kithia Ruto na kadi Gachagua utwira kuma tukwemerera bonkumaniri obisini iri abali kwanjiri otwira the other day report reality andikite tribe emwe na Meru ibareke kubomu njinga muntu ya kanisa ene no ndo kanisa ete uraswa muntu narombe then akaria mantu ya unge no ndo kune sale na nyamurungu atende te sale no ndo te tuira cionda utura sustain approve lakini atura gyani ne ke siasa na reke kuwenda unkumere Meru turenda abwithe musemanio mawa abwithe musemanio athiru abwithe musemanio Meru town te kanisa ene kana kubu stand atwithire ndo twithirane kumenya obwa na Meru lakini kanisa ene inya professor na are nyeri nenya antu be ku waba tukungindo na ichungu agiri ngathimo bagelenga deputy president ba mure awi karibu na ru mu amnyoro no tukaza bagemani ichungu bateita kwa ambunge ba bari akwo bari anantu bo na Gachagua na baikwele wote siasa amenya sekenya ndora iwantam MP then aiwa miake le ya kwethe bara kuria arumangete bakichungu baina akiri mbinge muno siasa bariana kiwe nonto we kwena mantu yake ya mainge muno anto baisi imuntu nyo butia endi ukisira cionthe ci tegumira abutia endi o akira wana yete pempe noko banta to kiarua sio atari so mandu ya duga ari sa ruto mbinge lakini nyasi yake kete atia ikarua na ya Meru to asanuka in fact uketha kwa muntu watu andresi nyethe atutewete kya tongoria bawe tu inyeje byukire bitwarire lakini te muntu umete kungi yo tukariria nyumba yetu tuthangalene batu turenda twaria sauti imwe atongoria babetu tutona bangi babetu batuwe mwelekeo yatho tukabona baume wetu na ntu wetu mwelekeo ura tukwenda tutu ki opposition to ingana ndia regere yawa tutura batu amithuru wetu twitanara so ekubo baitemere kathanju ko bwa beto opposition mapema bado Mount Kenya East tute bando tutirona maendeleo jera bere atu bwitha maendeleo to bakinyela rutu anjiro senda siasa na thairu bade tutumira ringi Professor Kindiki uyu tu mukuria mwanganya wa arombe president tu abere turabuja ngwe muno ya butukie ni thank you kwena mwana wetu CS Mugaa nethiritwe criticize sana county ya Meru na thai turonere mtu gwitwa Edwin Sifuna ura ni senator wa Nairobi akiwa who is this CS Mugaa temuizie physically tizi nyeri etore awe na
na timuizinya ntamona ntathima na street ne tunapitana tu. Gitumi kia ugo neti na batere kwa pia ki Senate juzi, lakini atombere kwa pia nontonari na President Dungene nara Mombasani. So our President na kuiwenka ke ukuita aki explain iranto a policies se thirikari na manto ya kuthithika na kila kitu te mtu ungi umwati nonto andu bara batari yaga batina that initiative na kawende yuma nonto muntu yoyo gwito CS waroe nowe nyeto te muisi nyeto tamona nyeto taranirie noe i muntu nyote kumenyekana ni mbio cyo ngomba gutraina thina muntu wetu akethwanda nyu nonto amburia nonto no tukurwa na mathaa kamburia nonto my brother Kim akamberia gukaraja kanonto CS mugaumete no ari iri personal ndiuria nonto kandiragira Sifuna na antena thimo yo muria atiri imbia ucuira CS mugaga kwenda umugura kana gakwenda umugande kana kwenda janjeo akeja kuva na kwenda mumenye CS muganenga zithendi CS neti obicinewe acu appointment yakone nu eta kono ora kethira ubendereri number 2 na riu aramwita siniti tinyombe ya Sifuna na kukwena sheria ile ciitaga muntu no etwe kinya ntugo gwapise okuri bate bejaga urako batere CS na siniti te koti na teka CS muga ari kirimino atikare eti kotini atwika atire jari turo warranty kuri mantu tukwenda kutuma notice ja leaders Bamiru na ana Bamiru. Tafadhali Sifuna, maana najua usikii Kimeru, nataka nikuambie kwa lugha ya taifa, keep off our home kwetu. Maneno ya kudharau CS akiwa anatoka hapa tuheshimiane, njue hautakuwa CS kwetu. Na CS muga is not a village boy eti aulizwa kwa wapi, is a national figure, mtafute huko. Ya pili, hata kama hajaongea yeye sio news writer ama news presenter, eti lazima aongee kila wakati. Tuheshimiane. Ikiwa kuna shida yoyote, Senate should not be personalized. A Senate of Kenya is not a personal issue. Si personal. Kama unaona hakuja, atafutwa kwa appointment ingine, atapatikana yuko pale pale na tusifikishane hapo. Let us not make it personal. Sifuna, you have no business with Meru. You have no business that is personal with our CS, son of the soil. Keep our home and respect our CS, respect the CS of the country, because this one is a national issue. Okay. Na ntubeto Bamiru barana bo bagutinda bamwenda ritho batithwire ndongo kankwenda kuga atiri into imithembe thatu Miru tumenye kuri biakwa bietu na bieitha biakwa ibyo bitigambairwa ndienda kuga atiri CS muga inyake ya gwithwa agitaga mutombo ya mwana ogonka kana ya gionki ari umite Miru naye weshima naye we space ya warite ngugi nteto ciangane ate akari kuri antu bakaraba ikirundu ya ntigiri iragwa ni thwire samuthingi yuma ira wa beauty ndikwenda kugweta ndimitambone yayo tukauria tongeria betu jama ya ntigiri tubaenie shima kanya karabe nako everybody aheshimike na nyaba bakuga mantu ya Sinjei ni nkatha ya Kenya na ni Sinjei wa Mwekuru mbuga since independent tutelo twina Sinjei wa Mwekuru ndiguru kuma mubebero arathama na nandi ndenda kuga atiri Meru ya on record kuma gitara mubeberu kuma ke muchunko mutune ni Meru ya ritire Chief Justice wa mbere wa Mwekuru nontura wari ndibite Sinjei batamenyere kumibanga banenkere ule weta kwa barasa kuikonanya county wingi bethina na atongeria bekuru bari wathanine Sinjei uratonga Sinjei matha kome Meru tukauma tutenguo turinge ntuni kiarago ithairo ni akana arume katubeterete tutiuga gambu tutirakinyanira tutegera ngundi ruone tusifikishane tunaenda tukiwa pamoja. Thank you so much. Ngwetekia muga ukona mtu akiura swatu kuonaka kengo gine kai ngwene na imbisi kali mbisi so baraba kwa batisi muga muga ka thomerete ngui wari president ya tamu ya taimu siasa lakini dai musiasa onjenzi wage iba kwenda kumea balance niramba kwenda kubwethe tibwa batonge muga dai muga ito kumea otebia rare abio lakini dai ke ramani ya Kenya at least nkumite list ya minister so murungu bura mungu mangiria na atu antu kana yuthi ba Meru tuirende umurwira no nto waki wetumba kinyila akoroba
ibeto lakini ibang'enti muno thai the other day ndetere ontakuma kwa minister ringi the other day ndetere ndakaribishwa obisine muga twaria ndethe nyawe asukumanite amantu yanjire wetu yathiru ndawana uma twina CS akumenya kuwatie mpingwe so thairo twina CS soba aingweni te siasa ne CS abai gwethe aingweni te siasa so musiasa narombete athurwe kitine ke siasa wethe ano sindirwe to kabuthie ba plan botinimane na baraba usindire kana bange baberu so andu baraba ikethete mwa na andu baraba sindirwe ite ni andu baraba tete kethira mtu te kumenyeka no ntu ti muthaka wa bakire itu murungi kethi muthaka wa bakire itu murungi kana omethika lenturi kana ompuru aburi kana anene bau tenku baboki lakini ndakasi ukethira iso ciero ngwira ye muga bethe abakimenyeka lakini nontu muga othe wisi theka naina ebyo ndo bakuria omemero itokarasia nagenda bameitokarasia ntukura batonga muga egembe south baete kinya John Paul atugirite tungwa na John Paul tutomortia ila moshiba John Paul tutomutia ila embe south turendo mugoria na to muini nyamero yonde to muini ende yonde nontu uraiwe ngo wikuritie muganwe president tutemiambi nura tumere komenya narare na amba kuritangwe na nakuritangwe ude report irauma ibetere no mwaka yothire report yume tuone name ke minister baba ringesa le muno ina agethirare biu agi mandu angu yo tumba kumbagini mandu agome tutikwariria thai kome arethira athuki arethira atithuki batu bira tukumea bitu na biu tugethia atia twakagia no tuthirikari intharano bo mama kirasi bokari ngwanja so batu turenda kuria thirikari ne kansoma no ntoka twamiswire na tute torua so wa myoro na reko cia na kutetera gome na tetere minister bakuo baba ingi muno betite kuringwa na tetere bandini nyoro barengero komitini batu tute kwenda tutetera aba betu tukatetera no ndo tuteriti so batu twakaria kome twakaria muga na baraba kuya kutuira antu betu batu kumenyeka ngwete kiba emwa oiba CS muga kibindi kira kingi arethira agemenyeka inya site basifuna so urai mwana aina bright future akarita ngwena ngwesi ake cia mwendia so tutukwenda siasa ira bakuringa Nairobi ibaringe siasa yo weni kuona nyana kuria na manto yara ethia kuwa akawa tukurumike baba so ne kaga etai asiailie na baba ugo tebia kuona Nairobi aita no ndo baba ayanto bage na baba like Simon Gondi buragwa andobo Nairobi bete bo baeta ko sifuna asiedra matatani so nare ke otobangira mero tukabanga tungwa. Thank you. Ya mwisho nandenda please 1 minute 1 minute kwena nande kwena 14 itotelete 14 di bado nande tonete atongeri bonde bamero bakiwa nabo 16 bakethra bena mutemani jojo munene sana mairi thatu na atongeria bonde no tunaona nyese neta na tumiri araua uni lazima nitakuwa na wengine na bageta narora mairi thatu na baketha bena mutemani jo tutukumimbia yongo yombite kwithirwa igire kethro ri mutemani ne jo lakini bagure au nyo bakethra bakiwa uge bwao but what next kana inabetite kana inamiru jerekerete do you think mutemani jo batere kwithirwa jurio thai after whatever happens on 13th continue from where I sit ndina tariki ithatu ni tukumurika muno kuma kiri South Mendi tukumurika tariki twero tuju no mweri ju tukwariria tariki twero tujukia DCC wa Bogeta yari maendeleo ntini kwa Dr. Chandra Kimwiti wa maendeleo kou South Mendi ugatira Bogeta tujukia DCC tariki 14 kampinga tene tariki 14 nitweterete kuigwa koti irenda kusibu muntu kana irenda gusibu antu no ntukwina muntu kawira na kawira atiumba kuithwa ngavana kawira Mwangaza na ndienda ngwatika bwega no ntumbuga gutiunga antu batikaira tikabatikirite TV yewe na muregowe gutiukumba kwithirwa kawira nwe mwega Miru nkurukia antu bangi bonde bara bathuri Miru kinyanga ari keja kuithwa itithitwe ikaeka bitie oraga antu babonde atongeria ba Miru indi ne kabitie tsendi ingi oraga kawira ikaba yuraite muntu umwe konokia bangi gutiumba kuithwa muntu umwe no mwega nkurukia antu bonde so 14
Njanji ura mwemuye ni amenya atiri yuko katika mizani ya kuona vile anavyoangalia presidency entato ira kadithia. Turenda kuga no etho ena brown envelope kana white envelope akateria na akathio akadithia, lakini gukinyegita ingwite kanye na ana bamiru turikania atiri gituma giki gititura mwanka gutirio kikeja kwitwa gigatura nuntu bwanga bana kawira mwangaza atwige ngabana wa koti miru yendere iri na inine ingi atia miru to mwanke kareri nchera igutho kwina the Kenyan court na the human court. Human court iriuge kunoga ikwaga maendeleo miaka iri na mbeca itumagwa kwina karibari mbeca no ikuija etete seneti mbeca no ikuija aikitwe county assembly mbeca no ikuija ou mbeca iwitithithagia na tie mondo ni tukwenda kuga naka agakara saindi imwe na mbeca na akare saindi imwe na maisha ya ujangi na bwa muthiene atiri antu baraberaga kawira mwangaza ni kubugi ni jabara baragiria munene Ahabu bakimwiraga bakiuga ngozi bemwiraga igukwega la mothi ngiria ndi ugataki no gakara bwega iba mwire atiri nteto ire ciarirwo ni Mikaia mutana wa Imura ikwambiria kujura nandi ate gutebugi no ntumiro tutetikiria tukinyete aria ana baisiraeli bakinyete gita ria Jeroboamu barauga ugo gutikyo tukuona tujipange no ntuikaba gukara atiri turi saindiete na ngabana na yeto goto tiapisha mutuma tukarenga bana reci linda reci county reci mwanka turikie anto ucumbura na dinene no ntuitu tukoya tukunoga. Lastly, the president of this country and the deputy president nimbije kindi kina kuga kimero akera president kinyabo bure kirone nyonto nyombe mukamu ikiragwa muingo na mwatu jukiragwa na mpengero cia ju mwatu ju anjuki ndathani bukabanga etha burenda ukarana kawira akiringa ambicha ageta ambicha cia ikundi cia kabati ya buringira ambicha igitari kinya leo boni atiri Meru can speak one voice. Prepare yourselves to be on the safe side of the history of Meru. Thank you Na 16 mjemanyo tole hoto keja na tutena dina. Karibuni sana. Thank you ngotikia kwena musemano yurayo kwena 14 na 16 20 uso yele ya 16 agenda ya 16 esiaroi 14 so uniburankera leaders beto bameru tuterete koti yamwa so batwe toyaseke nontoro leo imoromono bitituri nonto 16 ikuma thirikari ne kana kuria thirikari ne eye ikuwa kawira ingabana so batwe buranki uria koti please with the fair batu injustice ya uma na atu linda sibeto tu esuba tumenye bado tu ina ruyu anto beto ba kwenda ruyu decision isolira tukameki to make twena koro yantu tukithwana ciantu bara batwere ngwira twei murio yura twaikitwe kingo twayite tutayu ikande yo maendeleo ayo rantu bara bakwenda tuyaelie to make decision twifair tudena my emotions tuyamembe wethira bakurigereti bandaye tukurigereti tukua ringe anga tukelenkane anga so bora bonde manto yo yombe lakini yoni kiwa na musemo ni 16 yo bai with the na ka consultation kala ya regardless of the result bwana Jeremy yes no ndo tuko 16 no to mesi amer completely kana to ameka buru so tafadhali anene betu baraba kubanga manto ethira akyo kemenya Meru enawe na meagera yondo karia result ila ciarwa mweri na yotori cia kunjanji mwanke kugiaku aidha no ubwe milele kana ukathuka milele ngoya. Thank you so much. Ibwaga sana mutegeri wa Meru TV ndiro time yetu ikuthira na ni mendo lele kona time yetu ni thirire tukomba kwitha tukija ntuku ingi twariti jara tomba kwitha twigitira ntuku na rua ngwitikia
tukuwata na njira imwe kana irengi lakini jau jangi jatigara tukariria ntuku ingi bweka sana ntuba kuthirorera amuna batu no ntuba tutumira SMS na kinya thimu niko nazo mingi sana lakini no tupata mutiti tukiri tuthira tukigwata but kuna hiyo siku nyingine tukomba kuthira tugitaniria na uwe imwe kwa imwe gautiga na tukubudhongi ujurithari mu bimwathani ritwa urimbita njiri wacheupe. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyomba yaku na style rio kwenda. Duralong Mabati Factory Limited toriaja ni ondobu waku. Nitwendagia mabati jarangi mwanya na jamithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ija kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati Mwankamochi. Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukorokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Ugeja kwithira nugucho antu aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na beyond the Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagiro wa